بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إمام رحمه الله بماكي باب دمل ngal hino ari sengole muɗum ɓangingol fadle ɓural man lam yatatayyar on mo waɗali tatayyur on tawɗo o ala katinade. En faami e nder ko feƴƴi kon ko onno wiyete tatayyur ko hoolagol wonandema bone no e hitongo nani ma ɗum hunde nde yi'i ma alhaali mo fewndodi foti ko ka ɓanndu mum ma ko nandi hen. Ko on waɗi si innira tatayyur ko waɗi noon aada jahiliya on attol islam arabu ɓen ko ɓe aadinorno ko ɓe ɓurayno katinorde ko colli ɗi, hito majji on, mbaadi majji on e fewtande majji o. Ko ɗum waɗi si inna tatayyuru, kono tatayyuru no huuɓi bimana no yaaji ɓuri ɗum, no yaaji ɓuri ɗum. Ano enen ka meɗen ga hiɗen andi no woodi katinorayɓe ñalaaɗe, no woodi katinorayɓe lebbi, no woodi katinorayɓe saa'iji, no woodi katinorayɓe cenɗe e ko nanditata e sifa ɗin piiji. Jon noon ɓaawo ɓanginde ñaawore mum nden wonde ko hunde harmunde no hewtina neɗɗanke on e sirku billahi azza wa jal. O maaki ɗo baabu fadli man lam yatatayyar, ɓural bimana moƴƴere on neɗɗo tawɗo ala katinade, tawi kadi ko woni hadde o katino ko sabu gomɗingol allahu tabaraka wa ta'ala e sabu hoolorgol allah tabaraka wa ta'ala. Na neɗɗo kadi tawɗo no woni haali mana ala e makko katinagol, ala e makko iman, naafi on kadi wona wolede. Ko on neɗɗo tawɗo ko haɗi ko woni hadde o katino ko sabu gomɗingol allah tabaraka wa ta'ala. Sabu gomɗingol kodduri e mo nde yewde fi mum on ka usulul iman e darsuji men fewndiɗi ɗin ko ɗum woni hadde o katino. Qala rahimahullah haddathana Hajjaj wa Adam qala kamɓe ɗiɗo kala ɓe wi haddathana Hammadu bun Salama an Asim an Zir an Abdillahi bun Mas'ud radiyallahu anhu an النبي صلى الله عليه وسلم قال nelaɗo sallah sallam maaki Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu no fillo e hadise mo anduɗon fi muɗum. Nelaɗo maaki uridat alayya, weeɓitama e dow an al umamu moftaji ɗin bil mawsimi e fewndo sa'a on ayyamal hajji, ñalaɗe hajju ɗe. Fewndo hajju woni ko nelaɗo sallah sallam e o riwaya ɗo wonde ko fewndo mawsimu hajju on ko wiyete mawsimu ko saa'i hunde, no wiyete mawsimu mayre ko saa'i mayre on, fewndo kande fewndi ɗon ko ɗum wiyete mawsimu mayre. Nelaɗo sallah sallam wi ɓe weeɓitanama moftaji ɗin e fewndo on saa'i ɗon. Allahu tabaraka wa taala andi noone no ɓe weeɓitiranaɗi, Allahu tabaraka wa taala andi. Nelaɗo maaki fa ajabani, hawninmi hawnugol welngol kasratu ummati, ɗuɗugol mofte ande. Mofte anden tawi mofte anden hino ɗuuɗi, ɗuɗugol mawnugol ɗum hawninmi weltininmi. Tawi mofte anden gad mala'u ɓe hebbini assahla wal jabala, ayɗe ɗen e pelle ɗe, ayɗe ɗen e pelle ɗe mofte anden no hebbini ɗum bimana ka ɗuɗugol maɓɓe, ka ɗuɗugol maɓɓe. Hadise mo imam on addi on ka kitabu tawhid, hiɗon andi fi makko, hiɗon andi qissa makko on hato jinaka yiltitoɗen e makko tenti raɓɓude sabu raɓɓudugol saa on hande. Qalu ɓe inni ya Muhammad, ko an yo Muhammad
aradita e a weltike a yarlike sabu yi'ugol maɗa ɗuɗugol mofte maɗa ɗen ka aljanna a weltike o annon hiɗen andi e riwaya mo cheikh mouhamadou bin abdoulwahabi rahimahullahu addi on ka kitabu tawhid mo anduɗon fi mum on ɓe wi e on ɗon riwaya ɓe wi ɓe weeɓitanama moftaji ɗin kala mofte no ardi e annabajo mum annabajo ino e annabaɓe ɓen tawɗo ko aaden goto ardi hino e maɓɓe ko ɗiɗo ardi hino e maɓɓe ko jama ɗuɗuɗo ardi hino e maɓɓe mo ardali hay goto ana hay goto jaɓanano ɗum e nder noddandu mum ɗum on sahay ɓe holla jama ɗuɗuɗo ɓe sikki ko jama maɓɓe on tawi ko jama annabi Moussa on sahay ɓe holla jama maɓɓe on tawi ko jama mo wawata ko limade e kontore on sahay ɓe landi nelaɗo a yarlike nde wonno hiɓe andi fof no andi ko yarlinta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko moƴƴere heɓude mande mofte maɓɓe ɗen heɓi ma ko bani adama heɓi ma ko tagaɗo fof heɓi hay si tawi wona bani adama ɗum woni ko weltinta nelaɗo sallah sallam sabu moƴƴugol ɓernde maɓɓe yurmegol maɓɓe yaajugol ɓernde maɓɓe wonaɓe añamɓe wonaɓe ko nanditata e sifa ɗin ɗon piiji bal ko moƴƴuɓe jikku moƴƴuɓe ɓernde wona allahu tabaraka wa taala siforiɓe qala nelaɗo maki naam hi ay rabb ko an yo joomi am mi weltike qal on sayi allahu wi'i fa inna tabiti maa haula'i no wondi e ɓeeɗo ɗuuɗuɓe ɓe yi'uɗa ha ɗum weltimma hino wondi e maɓɓe 70,000 guluje 70 ɓen guluje 70 yadkhuluna aljannata hiɓe natude aljanna on bimana ɓe naata e aljanna on bi gayri hisab ko alda e kontanegol golleji maɓɓe ɗi ko alda e hasbore ndi ɓen ɗon fof ko moftenelaɗo sallah sallam naatayɗe aljanna ɗe woni ko ɓe holla kamɓe nelaɗo sallah sallam ma mofte maɓɓe jokkunoɓe ummatul ijaba ndi si innama mofte nelaɗo no fecci fecce ɗiɗi ummatul da'wa no toon ummatul ijaba no toon fandar nden ɗo ko ummatul ijaba jaɓunoɓe ɓen notinoɓe noddandu maɓɓe ndun jaɓi l'islam jon noon hino e nder ɓen ɗon guluje 70 naatay ɓe aljanna ko alda e hasbegol holla ko ɓen ɗon tun natata aljanna no wodi naatay ɓe aljanna kono ko tuma ɓe hasba ko battane hasbore woni ko ɓe natoyta aljanna amma ɓeɗo guluje 70 ɓeɗo ko naatay ɓe aljanna bi gayri hisab on sayi ɓe ɓangini raɓɓindinoɗen e ko ɓe raɓɓindini kon e hadisi on ɗo ɓe ɓangini ko honɓe woni ɓen ko honɗum woni sifaji maɓɓe ɗin o maaki kanko nelaɗo wa humul ladina ko ɓe woni ɓen tawɓe la yastarkun ɓe ala e moccinade ɓe ala ɗaɓɓude ko mocca ɓe ɗo noon tindina harmugol moccinagol ma ɗaɓɓugol ko mocca ɗum tindina harmugol muɗum wala yaktawun ɓe ala e sunnade ɓe ala ɗaɓɓude goɗɗo yo sunnuɓe ko noone e ñawdigal ɗo kadi tindina harmugol sunnagol no andirɗa fi masala on wala yatatayyarun ɓe ala e katinade amma katina gongol ko harmuɗum wona fi oɗo hadise tun andini harmugol mum bal ko sabu nassuji go arɗi yewti laɓɓini fi harmugol muɗum ɓe ala e katinade ɗo woni mahallu shahid tarjama on babu fadli man lam yatatayyar edan jon noon ko woni hadde ɓe waɗa ɗiɗo tati ɓe ala ɗaɓɓude ko mocca ɓe hay fi ɗaɓɓugol ko mocca ɗum harma bal no dagi ɓe ala ɗaɓɓude ko sunna ɓe hay fi ɗum harma ɓe ala katinade katina gongol ko harmuɗum kono ko honnu woni hadde ɓe waɗa ɗiɗo tati kala ko nde wonno wa ala rabbihim yatawakkalun e dow allahu jeyɗo ɓe on
hiɓe hoolorde hiɓe acci fiyakuuji maɓɓe ɗi fo e makko hiɓe anndi ko o hoddiri kon ko ɗum laatoto ko o hoddiraali kon laatotaako ko o hoddiri kon ko ɗum laatoto ko o hoddiraali kon laatotaako idan ko woni hadde ɓe waɗa ɗum ɗo ko tiiɗugol gomɗingol maɓɓe e tiiɗugol yondinagol maɓɓe e tiiɗugol hoolorgol maɓɓe allahu tabaraka wa taala naa fii moccitagol no harmi naa fii neɗɗo si ɗaɓɓi ko mocca ɗum tindini o naata aljanna la wano noon kadi sunnagol amma katinagol ngol ɗum ɗon sikki alaa ko huunde harmunde sabu ko sikkugol allahu sikke bonɗe e kadi ko yowitugol sababe e huunde nde sariya on yowita sababe mum newnaaka ya yowutu sababe e huunde tawnde tabitaali yowitagol sababe e mum immorde ka sariya ma alal aqal immorde ka ahlul ikhtisas ka aada ka yimɓe tawɓe no mari takhassusu e fii muɗum salan si innama ɗo joni ɗe tableti jeɗo docteur ɓe waɗɓe takhassusu e fii muɗum mo ƴetti ɗe tableti jeɗo fii nawnare kaarire no hasika o ndikka ona wonande makko aya yetima fii muɗum na ko wonde ko hadisa yetima fii muɗum kono kadi a wata riwde ɗum nan aray ɗa wawi wiwde ɗe ɗo tableti je no wona sababe no hasika wona sababe ɓuttugol hoore nde fi on num yimɓe takhassusu nden ɗon lowre tabintini ɗum ɗon nunɗuɓe maɓɓe hoolniɓe maɓɓe anduɓe maɓɓe ɓen ɓe tabintini ɗum ɗon immorde e tajriba maɓɓe o jan piiji goo ko tajriba woni ko ɗi andorta tigi wattana hilla kadi na yownu neɗɗo tawɗo waɗa e hoore muɗum fayda e pilasi ka tawata sariya on tigi konta mo ko o ɗayɗo idan wa ala rabbihim yatawakkalun qala ukkasa bun mihsan oɗo sahabajo radiallahu anhu o maaki fadu llaha toro allahu ko an yo annabajo on an yaj'alani yo allahu wattidan minhum e ɓeɗo guluje capanɗe jeeɗiɗo tawɓe naata e aljanna bi gayri hisaba fa qala nelaɗo maaki sallah sallam allahumma ji'alhu minhum allah mi torike ma waɗu oɗo jeyaɗo e maɓɓe riwaya goo e riwayaji hadise on hiɗen andi ko nelaɗo maaki anta minhum koye maɓɓe jeyaɗa nde wonno hiɗon andi en yewtay ɗum yewtitoɗen hadise no ara e riwayaji ɗuuɗuɗi hadise no ara e riwayaji ɗuuɗuɗi wata sikku riwaya mo hewtu mo annduɗa on ko on ɗon tu woni riwaya e riwayaji hadise on ko ɗum waɗi e ɗaɓɓo gandal si tawi himo faala yaajude ƴellitande la budda o wona yaajuɗo mutala o wona heewɗo ƴeewugol defte ɗen tawa kadi ko defte neniraje ɗen si tawi no newanimo ara o yondinoraali e ɗeɗo defte ko wiyete ko muhtasarat mutunu muhtasarat ko ɗum ɓuri ɗurde koni ko jogiɗen ko enen on tigi no allah woni yaññirde gandal makko ngal noon o yaññira noon kanko kadi ƴellitande ne ɗaɓɓo gandal hana wonde ɓaawa ko wiyete ko alkutubu sitta defte neniraje jeegoje ɗen hara wona muhtasaratuji majje ɗen wata wonde ɓaawa muɗum si tawi ko yowonu talibu ilme kay haqiqa bal wona ɗen ɗon tum almasanid e ko nandi e majje almaajim e ko nandi e majje a hawata wonde ɓaawa muɗum o wona wowlowo haala kamara keerol tawa ƴellitande makko no faaɗi o yañña haala mo ƴellitande mum faaɗi immo e yaññugol haala donc hunde ko hunde nde karama koɓɓen eno remtini e mayre bal no woodi karama koɓe wi'ay ɓe hay yondinorgol ɗe tum wata yonde ko ya alɗinora suruhuji majje on kadi karama koɓe wi'ay ndehiɗa fiina deftere yo taw hiɗa mari ko fanɗi o sarhuji nden deftere ta ko sarhuji tuukinoraɗi ɗiɗi tati nayi jowi tawa a ƴeeway ɗiɗo si yaha jooɗoɗa inna hiɗa fiinde nder deftere a yondinargol kadi ko wiyete kon mutunuji majje on e ko nandi hen ngal ɗo gandal
ngal heɓorta ko yete kon ngamelo ma ɗum sama kala ma faɗugol ɓernde ko nandi tata sifa ɗin piiji idan qala rahimahullah fa qala rajulun gorko go kadi wi akhara goɗɗo go fa qala rajulun akhar gorko go kadi wi ud'u llaha toro allahu yaj'alani yo allahu waɗan minhum jeyaɗo e maɓɓe ɓaawo ukkasa landade radiyallahu anhum haala nelaɗo maaki ka moƴƴugol needi maɓɓe e ka yaajugol hikma maɓɓe ɓe maaki sabaka ka aditikema biha e torare nde toriɗa nden ukkasa aditikema ndo kadi tindina wonde oɗo mo nelaɗo sallah sallam wi'i sabaka ka biha ukkasa wonde oɗo wona jeyaɗo e ɓenguluje 70 tindina ɗum ko tindini ko hikma nelaɗo sallah sallam e needi maɓɓe kamɓe nelaɗo sallallahu sallam e andugol maɓɓe faamugol maɓɓe no ƴettitira fi'akuji ɗin kamɓe nelaɗo sallallahu sallam ko waɗi noon la allah on ɗon ko e maɓɓe o jeeya ko ɗoni ko ɓura tañƴinede kono no gasa si ɓe jaɓani on ɗon goɗɗo kadi immo si ɓe jaɓani on ɗon goɗɗo kadi immo ha immoyo e nder ɓen ɗon tawɗo tawaka e ɓen ɗon so inni a tawaka e ɓen ɗon wonanimo masibo kanko wi'anaɗo ɗum ɗon ɓayle wonaɓe suuɗay ɓe gonga e tan ko ɗum waɗi ɓe uddi damal ngal ko ɗum wiyete saddu zara'i ɓe uddi yolde ne ɗo ko hikma molanaɗu ni neɗɗo hoorejo neɗɗo gando la budda o heɓa ɗiɗo o heɓa hikma ko wonno ƴettitirta fi'akuji ɗin si yani alhaaliji fewnutoɗi o wawa andude ko wonno ƴettitirta ɗi a tawa kadi e needi enen ɓawoɓe ɓen siwana hara neɗɗanke on ɓa haysiɗa hooli hiɗa ɓuuri yeesojo on kono tawa e needi andu ne'agol e ɗin alhaaliji jaɓugol madama feñali faljere ma bone haysi faljere haysi o falju haysi feñanima o falju no wodi no ƴettitira haysi hara laaɓane pos o falju no wodi no ƴettitire needi mum no wuuti kono ɗin alhaaliji sabu alhaaliji ko jama o wondi kon hande wallahi wallahu almusta'an qala rahimahullah حدثنا موسى قال حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث وسوغي حديثه معنى on sanadu don kadi ko sanadu go e hadise goto kenen sanadu hadise kenen sanadu on no serta hadise on ta ko goto kono sanadu on serta kenen sanadu on ko goto tawa riwaya on kenen matno on hino serti نعم قال رحمه الله باب الطيرة من الجن دمل في كاتينورغول جناجي دي وبغو كو جنة كاتينورتا بمعنى كياون هولي نجوتي نمافي ɓenɗo wona hito goɗɗo ɓe woni hulde wona sondu no wiiri yaari ɗo ma yaariɗa hina sondu no jooɗi ka hoore suudu wona sondu no waɗi hito ko jinni koko ɓe sutake ɓe woni katinorde ɓe sutake ɓe woni katinorde salam ɓe kalama ko batini en ko nanten no inna ka meɗen rawhaniyanko ko noni rawhaniyanko kon ɓe woni ɓe konto ɓen jeeya ko leñol hongol no kon ɓe woni ɓe ma ɓe nana ɓen al arwahu sirri ko nandi tata sifa ɗin piiji idan attiyaratu min al jinn bimana bonugol muɗum harmugol muɗum neɗɗanke julɗo yowno hoolorɗo allah tabaraka wa taala accani en ye wonu ɓe seytane fijirta ɓe seytane yiltidirta no faalira la ko ɗum waɗi gomɗinɗa allah goto a arbabun mutafarriqun khayrun amillahu alwahidu alqahhar idan قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها تبتين عائشة كانت بلاتن تؤتى هنا أدتنو كما هي بأدنتنو بالصبيان
fayɓe ɓe bima'ana si tawi woni bobo jibinama eɓe wowno addude boboɓe jibinaɓe ɓen kanelaɗo ka nene Aisha radiyallahu anha idha wulidu si tawi boboɓe jibinama fatad'u lahum nene Aisha toranoɓe bil barakati barki ɓe du'anoɓe e toro Allah tabaraka wa taala e Allah waɗu barke e maɓɓe ɓe andi atharu no ari si goɗɗo jibinanama yo torane barki barakallahu laka fima barakallahu anno wa rusikta birrahu wa balagha asuddahu haka du'a on hatti ɗon idan no ari e athar on du'a immodde e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam ɗum kadi ko aada julɓe ɓen ha hande mo hollitama no jibinana bobo o toroto yo Allah tabaraka wa taala wurnumo o waɗa mo barke mana o waɗa moƴƴere o waɗa fiira e nafoore e moƴƴere dina yankore adna yankore e makko wiyete barke ko moƴƴere joni noon ɓe addayno boboɓe jibinaɓe ɓen ka nene Aisha toranoɓe Allah barke ɗo tindini sellugol nde ɗo hunde sellugol nde ɗo hunde humputugol si jibinama naɓugol bobo si jibinaɗo ka yimɓe moƴƴiɓe ɓen ɓe toro Allah tabaraka wa taala yo Allah tabaraka wa taala waɗu moƴƴere e makko so hunde no selli fa utiyat ɓe addana bi sabiyin paykum fa zahabat ɓe yehi kamɓe nene Aisha tada'u wisadatahu hiɓe wallinde ngawlu maɓɓe ngu ana ka paykum ku wona fa idha tahta ra'sihi ɓe tawi hino sengoley hoore paykum kum Musa bimana ko wiyeten ko masala wano lamsiti wano lamsiti alahum taƴirkum ma alahum fembirkum tawi ɗum no e sengoley hoore bobo o fa sa'alatuhum nene Aisha landiɓe anil Musa fi o lamsiti kun o lamsiti woni wadde ɗon fa qalu ɓe wi'i naj'alu ha meɗen wadde o lamsiti ɗo ka hiwgol bobo on minal jinni immorde jinnaji ɗi hoolare bonde nden nandi ko wonde si tawi woni jinna wingi ari mi anda ko kun ɗon lamsiti on waɗa mo hon sifa ɗin hoolareji bonɗi khurafatuji neɗɗo si manki tawhid piiji ko o watta kon a taway ko hay mummunteji ɗi watta sifa ɗum na ɗum ko an a yiyali kon an a wawali kon ko lamseti wawi ɗum kun sodoyɗa ko kun wawi ɗum an bani adama ko a yiyali kon a wawali ko kun ɗo wawi ɗum kono ko naam on saayi fa akhadat il Musa fa akhadat nene Aisha ƴetti al Musa lamseti on faramat biha ɓe ferimo wanahathum hattali ɗon ɓe haɗi yimɓe ɓen an ha ganin on alhaali ganin ngal ɗon gollal wa qalat ɓe maaki kamɓe nene Aisha inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tabitine laaɗo allahu sallah sallam kana ɓe laatino yakrahu hiɓe añi attiyarata katina gongol wa yubghidu ha hiɓe tikkani ɗum kadi wa kanat Aisha laatino nene Aisha radiyallahu anha kamɓe kadi tan ha hiɓe haɗa an ha ganin katina gongol edan masala on hino ɓangi hino ɓeyditi ɗon honɗum no heewi an kadi ka addanteɗa bobo hara himo waɗana hay so tawi wona lamsedi kono himo waɗana goɗɗum himo waɗana talku himo waɗana bakanhu himo waɗana garahoy himo waɗana madama adduɗo bobo on kama o hoolima ko ɗum waɗi so o addi bobo on kama o hooli hiɗa andi o hooli hiɗa moƴƴi e ko nanditata e sifa ɗin piiji haray no tawa e laaɓal reedu ɓanginanamo no nene Aisha ɓanginirani oɗo ni no gasa an a hewta daraja taƴugol tarkudu num fero no wawa ka tawata on adduɗo bobo on jonnuma hiɗa hewti hiɗa wawi taƴude talkuru num feroɗa masalan si ko ɓiɗɗo ma ara ko ɓiɗɗo ma woni ko waɗi ɗum
ma ko nandi hen hikkoran ɗoma mo jogiɗa doole kadi piiji ɗi on di koyo wallinɗi kadi walotoɗo hiɗa wawi taƴude talkunkum ma gara hunkum feroɗa yewtamo yewtere wondude e ñaande no woodi ɓe a wawata wadde ɗum kono hiɗa wawi ɓe yewtude yewtaɓe ɓanginanaɓe bi isnillahi kamɓe ɓe haɓe ittana hoore maɓɓe ma ɓe innaya ittu hade woɓɓe go sa itti kum ɗum mena ɓe tesari ma ko nandi tata sifaɗin piiji e tan ko ya andu pilasi ma on e neɗɗo o do embe ko ya andu doole ma ɗen muhimmu on wota o hooloma o ara kama jampoɗa accedamo o yiltitoɗa e muɗum wasi tawi konko arde e mum ɗo wona ella ɓanginanmo ella yagal hunde nden ɓanginira bil hikma hikma on ko wallingol hunde nden kande walotoɗo si tawi komo wawɗa taƴude ɗum ɗon taƴa noni hikma on ɗon si tawi komo wawɗa yewtude yewtama wa hakata hikma ko wiyete hikma ko wallingol hunde ka pilasi mayre annabi Musa alayhi salatu wassalam mo allahu inni on yahe ka fir'auna fa qula lahu qawlan layyina ko kanko kadi woni ko allahu yamiri yo innu fir'aun inni la azunnuka ya fir'auna masbura kono ni masbura ko kongol newingol noon idan hikma on ko wallingol hunde nen ka pilasi mayre anda ka ñaaɗete anda ñaaɗanteɗo anda ka ɗaatete no woodi nokkeli goo wori ko hay wolugol ngol wona hikma hay wolugol ngol na hikma ko ya andu pilasi hunde nden wallina hunde nden e pilasi mayre naam qala rahimahullah babul fa'al ɓaawo gaynude fii ko wiyete kon tiyara katinagol e façon ji mum ɗin e ñaawuje mum ɗen ko hikki ɗon ko tawata hino liddodiri e ko wiyete kon tiyara babul fa'al damal fii ko wiyete kon fa'al fii dagagol mum e moƴƴugol mum e sertugol muɗum e tiyara naam fa'al e tiyara e sengo goo no nanditi ko waɗi noon tiyara no wona nanugol hito ma yi'ugol goɗɗum ma alhaali fewndo fa'alu kadi no wona yi'ugol goɗɗum ma nanugol hito ma ko nandi hen fo muɗum e gonɗon sengo hino kafi siko woni tun tiyara ɓaawo yi'ugol hunden ma nanugol hito ngon ma ko nandi hen ko hoolagol wonde ɗum ɗon ko bone addata bone heɓaylam ɓayi woni mi nani nde ɗo hunde ko bone addi nde ɗo hunde ko bone arani wa hakada amma ko yete kon fa'al ko yelagol waɗugol ka ɓernde mum madama mi nani ngoɗo hito ma mi yi'i nde ɗo hunde ɗum ɗo ko tindini inchallahu ko moƴƴere waɗugol mana miijo moƴƴo yela moƴƴo ka ɓernde mum wonde ɗum ɗo inchallahu moƴƴere iware allahu adday moƴƴere ɓaawo edan oɗa nanuɗo hito o inni ngoɗo hito ko bone wondi siko fokkutuɗo yahugol ɗum aminaymo ka softinaymo yahugol aminaymo adday ngamede e kulol e jiiɓitagol ɓernde e makko idan programme o bonayki san oɗo nanuɗo hito o welti o inni ɗum ɗo ko moƴƴere tindini inchallah ɗum ɗon ko num waɗata softinaymo siko nokkugo o hokkiti o yahay ka o yiltoto ɗum softinaymo
esan softere tuntawo softere ɓandu tuntawo ɗum ɗon tuntawo ko gañande esan sa faami a wattani hilla a faamay keeri wonɗi ɗin hakkunde tiyara e faal ɓaawo andugol taw ko honno wiyete tiyara ko honno wiyete faal esan ko ɗum waɗi o hikki ɗon kisan ndo ko tawa ɗum e husnu tartib no karama koɓe wiyata ɗon husnu ta'alif moƴƴugol waawugol windugol moƴƴugol waawugol hikkindirgol ndo ko tawa ɗum e muɗum ɗum no hanani neɗɗanke e windugol wo e yewtugol wo e ko nandi hen qala rahimahullah babul fa'al قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة لا صلى الله عليه وسلم كي يودو حديث بما كي لا عدوى راب قول الله ولا طير كاتنا قول الله ما نهون كاتنا نن كتا على مير hunde katinande nden kata ala e mayre naam wa yu'jibuni karam ko ɓeŋini ɗo ko khabar kono ko bi ma'ana nahay ɗo ko khabaru ni la adwa wala tiyar ɗo ko humpitande ni khabar humpitande la adwa raɓugol ala wala tiyara kata ala bi ma'ana hunde katinorande nden kata ala e mayre annabajo go wi uno yimɓe mum ɓe nde wonno yimɓe makko ɓen katinorimo o inni ɓe ta'irukum ma'akum ko hooli ɗon kat mo hooli ɗon kata no e mum on kata ala e makko kata mon on ko ono wondi e makko nden hoolare nde wonduɗon on alhaali mo siforɗon e alhaaliji bonɗi e golleji bonɗi ko kata on non amma ko hooliɗa kon katano e mum kata ala e mum edan la adwa al raɓugol ala ɗo e jangino fi ɗum ɗo wona riwu nelaɗo riwa ɗo asili hunde nden ko fikira mo ɓe jogino on wonandema egganayi hoore mum mana si tawi tun nde ɗo nawnare heeɓi neɗɗanke ma heeɓi mummunde kala ko ɓattimo ma ko ɓatti nden ɗo ɗon mummunte nawnare nden nde egganayi hoore mayre ko ɗum ɗo woni ko riwa amma wonde eggugol no araka eggugol wona e nawnare nden ka nawnare nden egga ɗum ɗon no tabita ko ɗum waɗi si ɓe maaki firra min al majzumi firaraka min al asad naam tiyara on hiɗen andi fi mum ɓe maaki wa yujibuni hino welanmi al fa'alu as-salih yela moƴƴo o ɗum hino welanmi ko hon ɗum woni ɗum noon alkalimatul hasana ko konngol labangol ngol ɓe ɓeyda fi sutuda yeeso ɓe maaki haddasana abdoullahi bun muhammad qala haddasana abu amir qala haddasana bnu lmubarak an yahya bun kathir ibnu abi kathir qala haddasani hayya attamimi anna abahu akhbarahu radiallahu anhu annahu wonde kanko sami annabiya o nani annabajo on sallah sallam yaqul hiɓe maakude la shay'a hunde ala fil ham e nduɗo sondu ham no mari ma'anaji no tawa e ma'anaji mum inde sondu wiyetendu buum ganda ko wiyete kon ɗukkuɗuru ka meɗen no wodi colligo yimɓe jahiliya ɓen no hoolino si tawi tun ɗi ari ɗi jooɗike ka cuuɗi ka hoori suudu maɓɓe tan ƴini sifa ɗum menen ɗo no telen ka amen colligono toon si ɗi ari ɗi jooɗike ka hoori suudu haray hoolare goo no takkidira e jooɗagol sondu ɗum ka hoori suudu ko hunde kaari ndu arani ko hunde kaari ndu addi ta ndu anda ko woni ka suuɗɗo ndu hawrodirani ndu tun jooɗagol e suudu ndu jooɗike lanni ndu anda ko feƴƴi ɗon ndu mara hunde ndu anda hay hunde gasa ko goɗɗo ɗenƴini ndu tañƴini so ndu jeeɗike ɗon ndu hisay goɗɗo inna ko goɗɗum ndu arani ma ko goɗɗum ndu addi wiyete ham mana hunde e ko lorrata ala e ndun sondu hunde e ko lorrata ala e ndun sondu ndu wata addude goɗɗum ndu wata arande goɗɗum nun ko maafi ko heɓugol ko ndu ñaama e heɓugol ko ndu waala lanni la ham
la shay'a fil ham hay hunde ala mana ko lorrata hay hunde ala mana immorde e ko lorrata immorde e ko yimɓe huli fil hami e nduɗo sondu ko hula e mayri kon fof ala e mayri ko tañƴinano e mayri kon fof ala e mayri piji ɗin fof koye junngo allahu tabaraka wa taala woni wa asdaqu tiyara ko ɓuri gongude e tiyara on alfaal ko wiyete kon faal ko ɗum wiwɗen tiyara e faal hino nanditi e alhaaliji goo kono hina gootum hina gootum ñawore mum hina gootum ko ɓuri gongude e tiyara bi mana ko tawata kon ɗum ɗon sa hoolike ɗum ɗon sa ƴettitiri ɗon hiɗa mari gonga e ɗum ɗon ko a gonguɗo e ɗum ɗon ko wiyete kon alfaal nana hito tañƴinoɗa moƴƴere yi'a goɗɗo ma goɗɗum tañƴinoɗa moƴƴere yeloɗa moƴƴere immorde allahu tabaraka wa taala ndowni ko gongi kon ndowni wonde sawaba ko ɓe maaki ɓaawo ɗum wal aynu haqqun wal aynu haqqun ndarande nden ko goonga bi ma'ana nawnare tawde nden no waawa ka heɓo immorde e ndarande ɗum ko goonga naam hadise goo ɓe maaki si tawi hunde aditotonde kodduriye allah hoddira hunde ta no woduno hunde feƴƴitoto noon e kodduriye on ko nde ɗo nawnaade wiyetende ayni wonayno ko nde ɗo nawnaade wiyetende ayn wonayno eɗon anndi fi mum en jantigi fi muɗum nokkeeli heewɗi konde ko heewi kon konde neɗɗo bonɗo anndi e no wona noon kadi hara wona bonere anndi e neɗɗo ndaara goɗɗo ndaarande haawagol e ko nandi hen kenen no wona ndaarande ngayin e ndaarande ngañaniiji kenen no wona ndaarande haawagol allah tabaraka wa taala taga ko o muuyi tagude e nden ɗon ndaarande wonta nawnaare heɓa ndaaraaɗo o ɗum ko goonga ɗum ko no ari e hadise goo kaɓe wi'i wonandema ndaarande no naada gorko e nder gabul no naada no waɗa ngelooba e nder wureere hadise on imam maliki no fillimo imamu albani rahimahullahu hiɓe wattimo ka silsila al ahadis as sahiha edan kono ɗum ɗon fof ko tippude e kodduri e allah tabaraka wa taala kadi si tawi on tigi no duumi e ko wiyete kon adkaru sabahi wal masa mo duumi e imanu sahih e tawhidi selluɗo e adkaru sabahi wal masa e janngugol qur'ana e ko nandi hen no hasika allah tabaraka wa taala hiwa moye ɗin ɗum piiji ɗi foppete majji si arde ɗum heeɓi goɗɗo kadi aray no woodi no ñawdirde no woodi no ñawdirde ko annduɗa fe muɗum qala rahimahullahu hattinen ɗon bab attabarruki bil ismil hasani barkinorgol inde labande nde barkinorgol inde labande nde ma'ana barkinorgol inde labande nden ko tañƴinagol moƴƴere sabu inde labande nde natoragol inde nden barki ko allahu tuntorete barki en andi cheikh mouhamadou bin abdoulwahab eɓe waɗi addi tarjama ka kitabu tawhid babu man tabarraka bi sajaratin aw na en andi ko hunde harmode tabarruku on ɗo ko ma'ana fa'al ko ma'ana fa'al ko yelagol moƴƴere sabu nanugol nde ɗo inde moƴƴere nde ɗo inde labare wano misal fa'al goɗɗo toujours misal nga waɗeten goɗɗo fokkiti daroygol goɗɗo ma kanko tigi mo nawni o fokkiti labtani o nani goɗɗo no nodda inde ya salim ɗum ɗon adda tamaw molanaɗo adda yela moƴƴo ka ɓernde makko wonde o heɓo yaylikki ma mo woni daroyde on hayfanimo ma hayfanaymo bimana ko yela moƴƴo waɗugol yela moƴƴo ka ɓernde mum sabu nanugol inde nde e ko nandi hen ma sabu nanugol konngol ngol naam ko wana noon ɗo kadi attabarruku bil ismil hasan o waɗanayi en misal tabutugal ka sunnane laaɗo sallah sallam qala haddasana ibrahim bun al munzir
عن معن بن عيسى قال حدثني عبد الله بن مؤمل عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية هتاند حديبية ما ناند سلطة أولنوك حديبية حين ذكر فون جنتنو عثمان بن عفان رضي الله عنه أن سهيلا وند أدو يتيد سهيل قد أرسله نليم إليه فاد إن لا قومه يمب مكو بين فصالحوه بودد مكو سلح كان كنلادو على أن يرجع إدون دي ويلتو كان كنلادو عنهم غاني مأبه كان بقريش هذا العام ديدو هتانده هدون عندي قصة أمكا سورة الفتح ويخلوها o accitane saare makka nden gaabila lahum wonande ɓe wa yukhalluha lahum o accitane ma ɓe accitanamo saare makka nden ɓe accita saare makka nden lahum wonande ɓe ɗum woni nelaɗo e sahaba en qabila thalathatin embere balɗe tati qissa on hiɗon andi fi makko ɓay woni nelaɗo fokkiti umra makka ɓe ari ha e nokkure nden hudaybiya ɓe neli usmana bun affan radiyallahu anhu yo humpitoy heferɓe quraysi ɓen ko honno woni koɓe fokkitani usmana bun affan jogitama khulasa on e humpitande hewtiɓe kamɓe nelaɗo wonde usmana warama tawi wona gonga ɓe ƴettodi e sahaba en ahadi wonandema ɓe haɓanay dina kan fodde hiɓe wuuri ɓe haɓanay dina kan fodde hiɓe wuuri naam ɗum woni ko andira bay'atu ridwan e nder kaɓe habbi ɗon e on alhaali ɗon ɓuraysi humpiti alhaali mo ɓe fokkitidi on saahi ɓe immini ko ara tawa nelaɗo sallah sallam ka hudaybiya yewtida e makko waɗida e makko sulhu ɗum ɗo tindini wonde no dagi julɓe ɓen ka jooɗoɗa e heferɓe ɓen waɗida e maɓɓe sulhu si daganoki nelaɗo wattano sallah sallam e tan ko wiyete négociegol julɓe ɓen e heferɓe ɓen e ko addanta julɓe ɓen maslaha ɗum ko hunde dagiide hikko e muɗum yeesoɓe ɓen e ɓe allah ƴellintini e fi muɗum ɓen namo kala kadi na wonɗo o wonɗo almuhim tawno tawa e ɓe ɓuraysi immini ɓen oɗo wiyeteɗo suhayl si darama ma'ana mum ka luga hino mofti hon ɗum newede kono ko inde makko nden ko inde kono si darama ka ma'ana mayre lugawi a tawa no mofti ko wiyete ko newede naam jon noon ɓay woni on ɗon ari yo haldude e nelaɗo sallah sallam ɗe ɗo toɓɓe wonde e nelaɗo yiddu nde hitande ɗo hitande aroyayde nden yoɓe ar makka hiɓe newnana argol makka kamɓe heferɓe ɓen ɓe pottitantoɓe mana ɓe yalta e saare nden ɓe accitana nelaɗo e sahaba en saare nden saare makka nden embere balɗe tati ɓe yaha ka hoore pelle ɓe wonoya toon embere balɗe tati hakke ko ɓe añi yigol l'islam ma ko ɓe añi yigol julɗo wondude e sartiji hedditiɗi ɗi muhimmo on nde wonno ko suhayl no tawa imminaɗo on fa qala annabiyu annabajo on maaki sallllahu alayhi wa sallam hina ata nde suhayl arno ɗo woni mahallu shahidi tarjama mo imamul boukhari waɗi ɗo on babu tabarruki bil ismil hasan digi wattana lilla o nanga tumugol ɗo joni anon no wodi tuma ɓe imamul boukhari en maɗum imamu ibnu hajar en imamu nawawi en ko nandi hen kañum woni ñawowo anda ko hombo jogi ko hombo woni oɗo ko hombo woni oɗo idan o maaki hina ata nde suhayl arno fa qila nelaɗo innana ata suhayl wiyeteɗo suhayl on ari nelaɗo maaki sahhala llahu amrakum
Allah newini fiyake mon o madam hari ɓe yewti ɓe jooɗodi ka ɓe yewti ɓe jooɗodani kono o artum yimɓe ɓe yeeti nelaɗo Suhayl ari nelaɗo maaki ke tan sahhala llahu amrakum tafaulan ɗo ko tafaul madama hoorejo délégation arɗo fi négociation on ko wiyeteɗo Suhayl nden ɗon inde ka ma'ana hede mofti newende Allah newini fiyake mon o naam wa kana Abdullahi ibn Sa'ib tawi oɗo tawaɗo e sanadu hadise on an Abdullahi ibn Sa'ib dowga anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adraka an-nabiyya o hefti annabajo on sallallahu alaihi wasallam ko ɗum waɗi si o konta e sahabaɓe ɓe naam haray hattinen ɗon sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Konta. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام رحمه الله بماكي اسنغولي ngalɗo damal fi kodduriye o babul imani bil qadar e nder nassuji hadisaji ɗe ɓe addi ɗo ɗin ko tawata no tindini kodduriye on wa qala ishaqu bun rahaway woɓɓe inna rahuya حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن رجلا تبتي غرق قال يا رسول الله وي أنو يندقو كو أيو نلادو الله أو أتبتدأ e hino fuɗɗitede al amalu golleji ɗin am ka qad qudiya gomɗi ñawama timmi alqada'u ñawore nde golleji ɗin fuɗɗitete woni ka ñawore nde ñawama timmi bi ma'ana fi bani adama o ko tuma o ari ka hoore leydi ɗo o golli si on saahe noon Allah ñaawa ɓaawo o golli ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni joddi makko ndin ko ɗo woni werde makko nden kaafiyaake on ñaawanoma gaynama ñaaweede atto tagegol tagore nde ɓay sahabajo on landike ɗum nelaaɗo sallah sallam fa qala nelaaɗo maaki inna allaha tabiti allahu on azza wa jal lamma akhraja nde o yaltinno zurriyata adama geɗal ɓe annabi adama ɓe min zaharihi immorde e keeci makko ɗin kanko annabi adam ashhadahum o seedintini ɓe ala anfusihim e dow wonkeji maɓɓe ɗi wano aya on ardi wa id akhadha rabbuka min bani adama zurriyatahum thumma afada bihim refti o wanji e maɓɓe ma o hibbi e maɓɓe fi kaffayhi e newe makko ɗen kan allahu tabaraka wa taala kanko newe makko ɗen ɗiɗi fa qala o wi'i kanko allahu tabaraka wa taala ɓaawo o yaltinde ɓiɓɓe adama ɓen immorde e keeceeli maɓɓe ɗin o seedintini ɓe wonde ko kanko woni reweteɗo maɓɓe on fa qala o wi'i kanko allah haula'i lil janna ɓeeɗo ko fi aljanna on wa haula'i linnar ɓeeɗo ko fi yiite nge bimana iwde ɗon o sendidirno ɓe amma o tami tamande o tamiri newe makko ɗen ka woni ɗon o wanji o inni ɓeeɗo ko fi aljanna
ɓeeɗo ko fi yiite on saayi tagore nen tagaka taw hari naam ma hay si tawi annabi adama tagama kono ɓiɓɓe makko ɓe aral taw jon noon wonde ɗum hino e gandal Allah hino e gundo makko joni noon nde wonno noon joddi ndin wona tippude e ñawore nden ko tippude e golle ɗen nde wonno Allah azza wa jalla o toñata o wi kanko ne laaɗo sallah sallam fa ahlul jannati yimɓe aljanna o muyassaruna ko newinanaɓe li amali ahlil janna wonande golle yimɓe aljanna o idan joddi ndin ha joni ñawore nde ñawama gasi kono la budda minal amal ko ma golle ɗen ko jazaan bima kuntum ta'malun i'malu edan joddi ndin ko tippude e golle ɗe ko golle ɗen woni sababe joddi ndi golle ɗen noon wopodirta e ñawore nde naam wa ahlu nnaari yimɓe yiite ngen ɓen ɗon kadi muyassaruna ko newinanaɓe li amali ahli nnaari wonande golle yimɓe yiite nge yahay ɓe aljanna o ko laabudda ɓe golla golleji yimɓe aljanna yimɓe yiite ngen ko laabudda ɓe golla golleji yimɓe yiite yahowo aljanna o gollay kanko tigi ko wonata sabu kon o yaha aljanna yahowo yiite o gollay ko wonata sabu kanko tigi o yaha yiite golle ɗen noon no ara e alhaaliji no wona neɗɗo on iwde ka o yalti ka reedu nene ma ha o naati ka gaburu ko golle siko yahowo aljanna ko golle yimɓe aljanna tun o jaaluɗi gollugol no wona kadi la o golla golle yimɓe yiite ha ɓatto ka o maaya o golla golleji yimɓe aljanna o sakkitora gollugol golleji yimɓe aljanna wono hadise ibnu masudi aray ɗo on ɓanginiranta en won noon kadi yahowo yiite ngen no wona tawa gurdam makko ɗam fof ko golle yimɓe yiite o gollata o maaya e golle yimɓe yiite o yaha yiite waliyadu billah no wona gurdam makko ɗam fof o golla golleji yimɓe yiite o golla golleji yimɓe aljanna ka sakkitorum gurdam makko o golla golleji yimɓe yiite o maaya e golleji yimɓe yiite wal iyadu billah o naata yiite gotele ɗiɗo ɗiɗi hadise ibnu masudi on yeeso ga o tindinanayi en ɗum kono laabudda golle ɗen goɗɗo yaata yiite o gollali ko naɓatamo yiite goɗɗo yaata aljanna o gollali ko nata sabu yaha aljanna naam hadise o no tindini piiji ɗiɗi hooriji ara nun ɗum tabutugol kodduriye ɗimmun ɗum e tabutugol golle ɗe qala rahimahullah oɗo kodduriye noon karamo goɓɓen wiyay ko diidere ni luggunde tawde naaya naatu e mayre ko alda e aala ko naatira e mayre wona kadi ya ɗuɗɗin wiƴƴitagol fi mayre ko wannon no ɗuɗɗinirɗa wiƴƴitagol fi mayre ko noon ko faalaɗa wiƴƴitade kon arita e maɗa wiƴƴitandeji ɗe heɓanta jawab nassuji ɗin ka hatti ɗon ko ya hattu ɗon نعم قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ديسونغي دون عندي مكو بوي إن أحدكم تبتي غوتو كلا مودون يجمع هنا موبينيرede خلقه تغمكم في بطن أمه 40 يوما نطفة balɗe capanɗe nayi ko toɓɓere yiwde ka toɓɓere nen toɓɓi ka teege ka rahim ka renga nde wona e ɗum balɗe capanɗe nayi ko nde toɓɓere summa yakunu alaqatan mithla dhalik refti nde wonta heɗɗere wano nde ko nde wontuno toɓɓere ko summa yakunu refti nde laato mudghatan huyre mithla dhalika yeru ɗum yeru ko nde wontuno kon heɗɗere e toɓɓere capannayyi idan capannayyi
summa yab'asu llahu refti allahu nela ilayhi faade e toɓɓere nden malakan malaikankeje joni aaden on joni ɓay ka timmi temedere e nogay o haray immorde e nden huyre ɗon allahu tabaraka wa taala ka ñeeñal makko e ka gandal makko e ka mbawdi makko o formi bani adama on ɓaaw ɗum o formaymo formu aaden ko waɗi noon wona ka huyre woni ko ruhu on wuttete ko ka aade formu aaden on o formama summa yab'asu llahu ilayhi malakan o nelidamo kadi bi arba'i kalimatin e konguɗi nayi fa yaktubu malaikajo on winda amalahu golle on aaden ko o gollata kon ɓaawo arde ka annaɗo ha o maaya wa ajalahu o winda lajal makko ngal embere ko wurata kon wa risqahu e arsike makko on embere ko heɓata kon wa saqiyun ko malkisaɗo aw sa'idun ka ko malaɗo ɗum kadi o winda ɗiɗo piiji nayi ko nde ñande windete tori subhanahu wa taala newe nde yafafuye nelaɗo sallah sallam maaki summa yunfakhu fihi ruh refti wutte e makko ruhu o windugol ngol gasay tun ruhu on wutte nelaɗo sallah sallam maaki fa walladi mi wondiri on joni en andi windama hon ɗum windama golle makko ɗen ko gollata kon fof windama ɗum ko tippude e gandal allah tabaraka wa taala allah no andi ko honnumo golloyta allah no andi ko honnumo golloyta ko ɗum waɗi ko winda kon e ko o golloyta kon wopodirta embere tuggande mesral ko ɗum waɗi si imam ahmadou makayno alqadaru sirrullah oɗo kodduri e ko gundo allahu ni tabaraka wa taala iɗon andi ko imamu tahawi maki kon ka aqidatu tahawiya fi ka toɓɓere fi kodduriye kala innuɗo wiƴƴitoto fi toɓɓere kodduriye ko honnum o yiltotata mo kala yiltito ka aqidatu tahawiya ka toɓɓere fi kodduriye ɓay sikki ala nde rewama e muɗum ɗo nde rewtama idan windama golle makko ɗen windama lajal makko ngal windama arsike makko on ay bane adama no hani wattande hilla gomɗinɗo kodduriye no hani wattande hilla ko malkisaɗo ka ko malaɗo ɗum kadi windama siko malkisaɗo ɗum windama yo allahu dande en tawede maɓɓe siko malaɗo ɗum windama yo allahu arsuke en tawede maɓɓe hande kadi noon ruhu on wutte nelaɗo sallah sallam aki fa walladi la ilaha gayruhu mi wondiri on tawɗo reweteɗo e gonga ala tana makko inna ahadakum tabiti goɗɗo e moɗon ya'malu himo golla bi amali ahli ljannati golle yimɓe aljanna o hadise on no mari riwaya tawɗo hino ɓeyditi e muɗum fima yabudu linnas on ɗon hadis no ɓeydi fensutude ma'ana on ɗo fima yabudu linnas e ko feeñani ko yimɓe ɓen ko feeñani yimɓe ɓen nde ɗo golle ko golle yimɓe aljanna ni kono koko feeñi ko wonɗa darde hiɗa andi ko ni ka anni e gollowo on ko ɓuri heewde kon si tawi wonɗo gollude on himo waɗani allah ihlas himo laɓɓinani allah tabaraka wa taala himo yankinani allah tabaraka wa taala ko ɓuri heewde kon allahu hawrindinamo e timmode moƴƴere kono no wona on tigi mo juulude mo janngude mo ittude sadaka mo hajjude imo wadde ɗum imo wadde ɗum kono ko hombo andi gononi ka ɓernde goto anda goni ka ɓernde allah tabaraka wa taala arsuken ihlas ne allah toñata kara han goɗɗo laɓɓiniranta allah tabaraka wa taala no inna wonde goɗɗo fewndo zamanuji yawtuɗi ko ɗum waɗi kenen hiɗa yiya ko feeñi e neɗɗanke kon ta wona ɗum woni nder to o konta hari ko waɗowo jina yarowo beere tawi ko ɗum woni ko o konta
fi hon ɗum o yiyeteno hemo naati ka mbaariji o yiideteno e rewɓe waɗa ɓe jinaɓen kono tawi haqiqatul amri on wona no woniri na waɗowo jina ena yaroɓere konno wonnomo naadude ka wondi nabude ka yaroɓe ɓeyde ɓe woni ɗon bal o soodayno beere nden kono gonno wonno soodande beere nden o yaha ndo na ñawore goy ndi piiji go no woodi ko ɓeynata kon gabiya to ayin ta ko yanandeji hertiɗi na wonande makko ñawore wigol goɗɗo ɗo yahu soodoya beere la kono kanko Allah tabaraka wa taala warrimo noon o yahayno o sooda beere nden ka mbaariji beere o hibboya yimɓe ɓen sikka koko yara woni produde o yaha rewɓe waɗay ɓe jina ɓen o ƴetta mbuuɗi o jonna ɓe ɓay o maayi yimɓe ɓen no hooli tun o ko yarowo beere no waɗowo jina o maayi ka taraw o waali ka taraw haaju goɗɗo ala e makko ko yarowo beere waɗowo jina haaju goɗɗo ala e makko khalifajo e khalifaɓe julɓe ngun zaman o immotono inna golloɓe makko ɓen yo ɓe immo ɓe jinda ɓe anda ko ɗum fewndi e laamateri makko ni ɓaade o tawi o ɓuri eno waali imo faytinkini kanko khalifa o landi e hewtani moftene laaɗo ɗen sallah sallam ka furi e waalo tawa kippowo fi makko ala o landi fi makko ɓenni o ko yarowo ɓeere no waɗowo jina goto haajaka fi makko o landi honto ɓeygu makko woni o ƴetti fure on ɓe yehi ka ɓeygu makko khalifa o landi ɓeygu makko ko honɗum wonno golle o laaɓanarnitu on saayi ɓeygu makko wi o ko neɗɗo mo Allah arsikali jiidi dewo Allah tabaraka wa taala o debbo on wulli inni o ko yimɓe ɓen sikkunomo kon wona ɗum yimɓe ɓen no kontimo ko yarowo beere ko waɗowo jina o wi min tigi noon mi haɗaynomo alhaaliji ɗi woni e mum ɗi beere nde o soodayno nden o hibboyay nde woni so o soodi beere nden o hibboyi o inna mi yetti Allah nde ɗo beere simi hibboyano nde simi soodano nde mi hibboyi ko julɗo arayno sooda nde yara hande ɓe julɓe ɓen ɓiɓɓe julɓe ɓen yaroyta ɗon beere sabu noon mi soodi nde fof mi hibboyi rewɓe waɗaynoɓe jinaɓen o ƴetta mbuuɗi o jonna ɓe o inna si tawi ko faale mbuuɗi ma ko angal ko ñaamete hoote ka mon hande so hewti o inna alhamdulillah mi heedi ɓeeɗo rewɓe hande e waɗoygol jina kono ko feeñi ko yimɓe ɓen inna honno yimɓe ɓen sikki o yarawe beere nde o soodi nde woni rewɓe ɓe o jonni mbuuɗi ɓen ko fiyo ɓe bontu ɓeygu makko toujours inna mo sa accali ɗum sa maayi surroma heɓotako o yeeto ɓeygu makko fure an on surrayɓe lamɓen hay goto heɓata sifa surrayɓe lamɓen ko khalifa on e laamateri ni bo surratanmi on sa tawi ko khalifa on wulli on sa wenni komi woni khalifa o nodditi dendanangal karamokoɓe e moko baaɓe leydi ndin e surroyi o idan ko honɗum addi yewtude golmen yewtere wiɗen wona ñawori ni wona ñawore na goɗɗo wo ƴettu ɗum ɗo ko ñawore inna waɗugol ɗum no yamira la oɗo o tuumirama fihi mo naatude ka tawata mo naati ɗon o tuumete ɗum ɓeynata man dahala madahila suu'i o tuhim neɗɗo ko laɓɓin ɓanndu mum ko laɓɓin ɓanndu makko ɗum ina ya naatu ka sikkiteteɗa na ya yiide emo sikkiteteɗa nelaaɗo sallah sallam nde ɓe yiidano e sonnajo maɓɓe ɓe darudi yiwɓe ɓe ɓen hawji feƴƴi ɓe darnono ɓe ɓenni ko sonnajo an no kaari joni tan ɗum ɗo ko wiɗen ko piiji goo no yana karama koɓɓe fillitoɗi fii tun heta ɗi mofti hikma toɓɓere nden ɗo wona ina ya ñaawu taƴa ñaawore hay hunde feeñude nde yiwɗa nde kene wona ko sikkuɗa ɗum
ko ɗum woɓɓe karamo koɓe yawtuɓe moƴƴuɓe wiyayno kamɓe si ɓe yi beere no siiwo e waare goɗɗo ko ɓe innata kamɓe ko ɓe tuumata ko goɗɗo forsi mo hebbi beere nde nga waare makko fii hon ɗum pottintingol sikke e aaden julɗo e tan hadise on ɗo inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli ljanna oɗa riwaya wiwɗen ɓeydutoɗo ɗon fima yabdu linnas e ko feeñanta tawata kon hino feeñana yimɓe ɓen no ɓeyda feeñinde ma'ana makko hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira fa yasbiqu alayhi adito e makko ma ardo e makko alkitabi deftere nden ma ko winda kon fa ya'malu o golla bi amali ahli naari golle yimɓe yiite ngen fa yadkhuluha o naata e magge ɗum ɗo tindini ko wiɗen nanen kon kenen naatugol yiite ngen holla wonde iwde woodegol neɗɗanke on ha ñande maygol makko ko golle yimɓe yiite woni gollude no wona o golla golle yimɓe aljanna ko feeñani ko yimɓe ɓen ha ka sakkitorum o gollata golle yimɓe yiite o sakkitora gollugol golle yimɓe yiite waliyadu billah o naata e magge wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nnar tabiti goɗɗo e moɗon hino golla golle yimɓe yiite hatta ma yakunu baynaha wa baynahu illa zira ha tawa laatota ko hakkunde makko yiite ngen si wona embere sogonal fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna o golla golle yimɓe aljanna fa yadkhuluha o naata aljanna on ɗo ka tindini wonde gollugol golle yimɓe aljanna on no wona iwde ka fuɗɗode ha ka lannode no wona ka lannode neɗɗanke on golle naadayɗe neɗɗanke on ka o naatata ɗon no wona ɗe jokkodira iwde ka fuɗɗode makko ha ka lannode no wona tawa ko ka lannode o gollata ɗen ɗon golle yo allahu tabaraka wa taala arsuko en timmodeji moƴƴi hadise on muttafaqun alayh e tan hadise on ɗo ko hadise molanaɗo mo annduɗo fi muɗum ko asili e usuluji nastuji ka hadise yewtuɗi fi qadar yewtuɗo fensiti fi noneji qadaru ɗin e ko hinayo allahu tabaraka wa taala wonu ballo meɗen haray hattinen ɗon wa sallllahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain